الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pupujian iban sa sanglitan pamahasot si mahatinggi in Allah Ta'ala Tuhan sing kita niyo bilang ipon niya amuin nagpatibaba nagpatikupo kan niya hapag ibadat. Tuhan isa-isa niya wayroon sa kuton niya hang sulag uno-uno. Salta salawat iban salam Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinapusan Nabi iban Rasul sin Tuhan. Demikian pamanga kasahabatan niya mulia amuin wala nagbati laul hapag pasampayan sin agama bunnal amuna in agama Islam. Salta demikian iban nasin mga miyamagad kanila niumurul halimpa bakkas nila sambil nasadya pahari kiamat. Alhamdulillah demikian mga kaulungan sin Allah masih-masih pakitan niyo yanugharaan sin Tuhan kabuhi kakusog kasigla amuin hasupaya mausal na taniyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Nagparuntungan na inmano siya amuin biusan sin Tuhan pangumulan mahaba salta napakay nila na usal pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalugi na isab nalusong na imano siya amuin dihilan sin Allah Ta'ala pangumulan sumagawa wala na usal wala na papakay hakabayaan niya. Ang kan nagparuntungan imbunal bariman patuhan amuin bari amuin mano siya nagmamabuka pa Allah Ta'ala atawakan niya magad hakabayaan niya na dumatong da isab insusun simmano siya amuin dihilan sintuhan kabuhi pangumulan mataud sumagawa nagmatugas
hapanawag-tawag sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na labi luba na biyaon, yari kita niyo halaw man simbulan Ramadan. Amo inlipat mang lipat ing karayawan impahala. Dayng ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Nalipat mang lipat impahala ing karayawan. Dayng nga Tuhan na to Rabbul Alamin. Bang kita niyo himihinang sinhinang kabayaan sinallahu ta'ala. Iban nagpataod sinhinang ibadat kaniya halaw man simbulan ini. Nalugi na yung manusia iabutan habulan Ramadan sumagawa. Wala niya makad hakabayaan sin Tuhan. Wala nagtangka sin hapdi iban sin uhaw. Minsan haadlawan simbulan Ramadan, yaon sila nagkaon, nag-inom. Ampay bariman patuhan manusia aun kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala atas sandalan inhap di iban sin uhaw bang man inyaun hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalaw sin Allah ta'ala ha ayat niya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Law sinallahu ta'ala ha ayat niya, wahai kamu mga beriman, wahai kamu mga nagpaparat saya matan pamarat saya halom simpangatayan niyo patuhan. Iban na mamarat saya haadlaw gana-gana kutiba alaikumus siyam, iyardu sinallahu ta'ala kanyo impagpuasa, impagtangka sinhapdi iban uhaw haadlawan simbulan Ramadan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, biyasin kapardu hama nga sila nakauna din kaniyo, mga kaumat-ummatan nakauna. Kaumat-ummatan sim mga kanabihan nakaunat to. Na piyardo day sab kanila impagpuasa. Sa unuin sa laggo-laggo, ibadat madawhat na to apagpuasa singkitan nyo. Atawakan unuin sa laggo-laggo paidda, immakawa na to hapagpuasa singkitan nyo. Malago impaidda. Kapaiddahan sa laggo-laggo. Wa Allah subhanahu wa ta'ala immakawa na to amo na impagmabuga matan kaniya. Kita niyo ba? Intaw po asa minsan yan wayron iban niya halom sinbay on wakto iyaw ning pagkaon sumagawa di iyaw mahinang niya na manjari niya long tauno, manjari siya tumapuk hamano siya sa inallahu ta'ala di kapagtapukan kaakkalan ni manu siya sumagawa inallahu ta'ala di kaakkalan na minsan kau wala kita si manu siya kimaun kau, miminom kau, timatapuk kau uno natumtuma inallahu subhanahu wa ta'ala kikita niya kau. Nakaingatan na to, inukuman sim pagkaon, iman sim pag-inom. Hapiag tuuran, hawayron udol syar'i niya, nabatal magtoy impuasa niya, di tayo maun. Hawayron na karayawan niya. Na, ang kaning pagpuasa, immaksud, hasupaya maanad na to, ingin hawabaran na to, dinghay ng mangi. Hasupaya kapagangan singkitan yung ingin hawabaran na to, dinghay ng mangi. Kapagangan na to impangatod singkitan nyo pahinang bukon marayaw. Kapagangan na to impang dungog na to pabukon marayaw. Kapagangan na to indila na to hamanga bisara mangi atawakan bisara puting. Amo yaning kalabihan simpuasa. Maita kita nyo diak sinsyara magpuasa. Long taon bang dumatong na imbulan Ramadan.
Amo yat muna amo na impagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Niyabay ta sin hadis sa amura kumanin hadis hinang-hinang batil. Inukuman niya. Amin long niya impanagnaan in siya nagdara ulong. Inikarwa nagdara kaampunan ini katu in siya taming niya pinarka jahannam. In yattu in hadis yattu piyag dalil sing kaibanan sumakawa. In hadis yattu in siya hadis daifun jiddan. Atawakan yukun sing kaibanan ulama al hadis in siya munkar. Hinang-hinang na di manjari bogbukan, di manjari kawaunin hadis bukun hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na di manjari salaw si mga kaulamaan sing kita niyo hapag puasa na to ini ding na manapanagnaan sambil pakay na pusan impuasa nagdara ulong dayha Allah Ta'ala na nagtangka kau sin hapdi iban uhaw, nagparihala kau sin sin mga kasunnat-sunnatan, sin sambahayang awla na inwajib. Tinggalan mo yung mga hinang bukon marayaw. Tinggalan mo yung mga hinang, yung mga bisaralong tauno, bukon mapatok. Hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na denga sabab yatto madawhat mo in ulong iban kaampunan iban damikyan in impuasa in siya taming denga apinar ka jahannam. Dalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah. Impuasa in siya taming. In siya taming. Taming denga apinar ka jahannam. Maka anib kau dengan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ingkaunan mo nagpuasa atawakan miya magad kau hakabayaan sin Allah ta'ala biya na sin pagpuasa haadlaw gana-gana na mahinang mo siya taming halawm sin api narka jahannam atawakan lapasun kau sin Allah ta'ala dengan siksa niya kalapasan dengan siksa sin Tuhan Rabbul Alamin impuasa ini kaampunan dahil naman na panagnaan sambil pakay na pusan sin Ramadan. Ulong rida sin Tuhan Rabbul Alamin imaka sin kita niyo. Sa laggu karayawan atawakan pahala bang kita niyo nagtangka sin hapdi iban sin uhaw. Nabukun sadya impagyanon puasa amo na intangkaan na to inhapdi iban sin uhaw sumagawain puasa na subayra tangkaan ni mga bisara bukom marayaw subayra tangkaan atawakan binon ni mga kabtangan bukon na mapato tinggalan in pagkalukyaluhi ampana in bulan Ramadan nang dahi siya in siya nang dahi dayha ulong sin Tuhan Rabbul Alamin nagdara ulong nagdara sing kasulutan dayha Tuhan Rabbul Alamin bukon sambil nasa bulan Ramadan nagkakalo nagbibisara naman bukon marayaw naghihinang naman simbukon patut bukun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala namunay ni mga manusia amin iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah naunday nga mga jumlahan sin manusia nagpupuasa sumagawa di mapupuin dila dengha dengha mga bisara bukum marayaw nain sila ini nagpuasa na sadya nagsandal sinapdiban sin uhaw sumagawa wayroon karayawan sin puasa nila
Maita sabab sin kaya dihil nila na hatao bibisarahan nila bukong marayaw. Na ang kana suway na to day sab ayaran. Bukon sa jay pag-ayad na to simpuasa na to labay sin hapdi labay ding hapdiban uhaw. Sumagawa ayaran na to impuasa na to ding ha mga pangat ding ha uno ding ha bisara bukong marayaw. Ding ha pangatud bukong marayaw. Ding ha pangdungog bukong marayaw. Na amuyat to. Sumagawa impuno impuasa impag inuno imbulan Ramadan usalon na to siya pakabayaan sila Allah Ta'ala biya na sinuno pagparihala sin mga kasunat-sunnatan pagpataod sin sambahayang dum pagpataod dua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo yan hindi akan kato sin syara na muna na yung pagbasa Quran karena in Jibril alaihi salatu wassalam maun kanya maun dumatong para Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan dum sin Ramadan sambil na sadya maubusin bulan maksud dito uno magbasa Quran magmuraja sin Quran dagkan na mga sila ahlul ilm sabot nila bulan Ramadan ngiyanan siya syahrul Quran sabab bulan Ramadan din di napanauging Quran. Damikyan halauman simbulan Ramadan di iray sab kalakan. Insarayaw-rayaw dum ding hakatan. Bangkaw na kahinang ibadat kaniya. Tantu-tantu in karayawan mo idihil kay mo sin Allah Ta'ala. Khairum min alfi syahr. Labi indayaw niya din sin hangin bubulan. Nawala na kita niyo yanugaraan sin Allah Ta'ala pangumulan mahaba biasing kanughara niya mga kaumat-ummatan na kauna tumaggatusin ummul sa yari indihil katu tanyusin Allah Ta'ala intanda niya bangkaw nagmuhot-muhot himinang sininang ibadat hadom yaon hadom Lailatul Qadar nabiya dakaw na kauno biya dakaw na kahinang ibadat halom silang ibubulan na nang kana subay pagmuhot-muhutan ayaw maliso karna ing kaliso yan na kuntara sing kita ayaw paunaw nin liso ding hakatan in liso yan namo naning mangdahi kay mo pabukon marayaw amuna ning mangdahi kay mo pakajuljana naman kita magliso-liso pa mag-ibadat bulan Ramadan bukun da malugay hangkaray da siya di da malugay ila adlaw ra kumana na mamaid na kato tani nang kanababayari pa nasa uton na to bulan ini ahinang ibadat pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala namuyat ayat na mayta syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran bulan Ramadan siya na bulan amuin piyana ug sin Allah Ta'ala in Quran jumlatan wahidah nagminsan piyana ug niya diarasin mga kamalaikatan di nga sidratul muntaha harap palawhun mahfud nagminsan wala pa piya na ug pa Nabi sallallahu alaihi wasallam bating Quran asal na siya jukup piya na ug siya haduman da sin Ramadan na indom Lailatul Qadar kumugdan siya habulan Ramadan hakatapusan hangpo katapusan na simbulan Ramadan tumagna pay kakawhaan tag isa sinduman sin Ramadan sambil na sadya pakinapusan niya nagkan na subay na to na muhutun pilarom da kuman na magdaratong na siya Nain hinang marayaw, hinang ibadat patuhan, na subay paglumba-lumbaan sing kita niyo.
Bukod minsan na bulan Ramadan. Uno, na kaibanan ukabunin cellphone, magpanayam. Magpanayam. Halom magpanayam diyan. Di minsan ukabunin Quran, kal na magbasa. Na kaibanan, bati isab sindum sumagawa. Wala yuusal indum yaun. Nagjaga hadugaing. Dugaing piyagjagahan. Na sila nini mga manusia, iabutan sa jasimbulan Ramadan, sumagawa. Wala nakakawa pahala sa taud-taud dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtumon singkitan niyo, nabang natuktan niyo, yusal in waktu ini, painang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na madawhat nato na in rahmat sin Tuhan, in ulong dengan Allah ta'ala. In kaampunan din kaniya, ampunon kita ni, ampunon ni mga partusahan sing kita ni. Nagpatindog sinuno, sin sambahayang, sindum, biya na sin sambahayang tarawih, sambahayang qiyamul layl. Nalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Naisiyo-siyo law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagpatindog sino no Ramadan, nagpatindog sin sambahayang, nagpataud sin sambahayang sunnat, aula wala niya tinggalan in mga kawajib-wajiban. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, karna sin pamarat saya niya, karna sin pangahakad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban ingganta unutungbas intungbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sintungbas sa taud-taud haadlaw gana-gana, amin tungbas sambil siya pasurong palam sin surga. Ang kaning kalabiyahan sin pagsambahayang siya na iniin uno sababan hikaampun dayha Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pardusahan na hinang niya. Nalaw sin mga sila ahlul ilm, in uno, in pagyanon nandito uno, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, in pardusahan dito ampunon sin Tuhan, naway lamod sin dosa rakula, in siya mga dosa sibi-sibi, sibu daka piyagtuuran na to atawakan, wala na to piyagtuuran. Naam. Asal day sa bulan Ramadan, syahrut taubah, bulan hipagtataubat patuhan Rabbul Alamin. Iban bulan doon mustajabun sin Allah Ta'ala in dua asing kita niyo. Pangayo kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, babay ni kau buhi pa. Pakusuga in dua amu patuhan. Pakusuga in yakin halom simpangatayan mo. Ayaw kau magduwa-ruwa. Pangayo kau tuud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw magduwa-ruwa in pangatayan sa matutuud impangahagad mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang kau nagyakin kaniya na madawhat min uno in mga yat, in kaampunan in ulong iba nanugaraan pa kau sin Allah subhanahu wa ta'ala rijiki mataon. Di pahadun niya ipakita na sin Allah subhanahu wa ta'ala kay min uno in tungbas ni. Den di ipa hadun niya pa na madawhat mo na dengan Allah subhanahu wa ta'ala in karayawan. Nabiyad din na inahadlaw gana-gana. Nadapo ni mga sila wala miya makad. In mga sila wala kimahagad, wala nagtaat patuhan, sambil na sadya sila yabutan habulan Ramadan na sila na ini imano siya ini halawm kalugian.
amuraim bukun lugi, amuraim mga silamatan bariman pa Allah Ta'ala, yusal nila in waktu nila hakabayaan sin Allah Ta'ala, nagmatuyo sila himinang ibadat patuhan Rabbul Alamin labi luba na habulan Ramadan, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihat tuing kaaunan niya. Apabila dumatong in bulan Ramadan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon na siya magtuyo huminang ibadat patuhan. Biasing kiyabayta sina Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Biasing kiyabayta sina Abdullah ibn Mas'ud. Haduang riwayat. Law sina Aisha, idza dakhala al-ashru ahya al-layl wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Law sina Aisha radhiyallahu ta'ala anha haasar niya, apabila dumatong na inhangpu katapusan simbulan Ramadan, hadum niya ahya al-layl, nabuhiun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indumian kalna magibadat, karna magpatindog sin sambahayang. Bukunat sambahayang pataurunin dua. Wa ayqadha ahla, iban batiun niya in ahli niya, in anak asawa niya, kalna tumindog sin sambahayang dum. Wajadda in Nabi sallallahu alaihi wasallam matuyo siya. Wa shaddal mi'zar, iban pahuhutun niya pa in paghukot niya sin habol niya. Maksud dito law sin mga sila ahlul ilm kinayatan an itizalin nisa, hati niya kinaya in kabtangan ini, hati niya di niya suukunin asawa niya, in mga kaasawahan niya, hati niya doon sadya siya mag-focus huminang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namuna sadya ibadat, pataurunin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pataurunin sambahayang doon. Habita sin Abdullah ibn Abbas, idza jaa Ramadan kana ajwadan nasi bil khair, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Law sin Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma haasar niya, apabila dumatong na bulan Ramadan, in kaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tuyo-tuyo manusia huminang sininang karayawan, huminang ibadat, magpatindog sin sambahayang. In tuyo niya wala bakas kita hadwa ing bulan. Bukun sa tim maksud di siya magtuyo hadwa ing bulan, sa in Rasul asal matuyo minsan aduha ing bulan. Sa bihat to hapagsud sim bulan Ramadan, wala bakas kita si mga kasahabatan in tuyo niya huminang ibadat hadwa ing bulan. Wala bakas kita si mga kasahabatan hatuyo niya huminang ibadat patuhan halauman simbulan Ramadan, wala kita kanya hadwa ing bulan. Na mahuli niya mga kaulungan sin Allah Ta'ala, murah-murahan piag barakat kato tanyo sin Tuhan Rabbul Alamin, in mga hinang natu karayawan, in mga hinang natu tanyo ibadat patuhan sibu da halauman simbulan Ramadan iban sin hamar wa ing bulan. Wa aqulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fanastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdulillah summa alhamdulillah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga jamaah beriman, kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naibot muna-muna paginhawabaran sin kami impatumtum ini mahuli niya kanyo katan na impataurun na to tanyo in ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala salta magtaubat kita niyo ha mga pardusahan na inangsing kita niyo kal na in kita niyo ni bardusa bukun kita ini uno bukun kita ini lapas ding hauno ding mga dosa ang kan na in sarayaw-rayaw hinangon sing kita bang kita makalag dosa patuhan Rabbul Alamin sibuk dahaw ruwaing na subay kita nilong ta mag-us-us mangayo magpuy kaampunan kaniya mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala na iban damikyan paawnon impagmaap niya api sing kita niyo bang awon ding katutan niyo nakahinang dosa hatay manghud niya nang kita ni mano siya sadya magkalaw magkasa awn wakto makabisara kita hatay manghud na bukum mapatut hawala ta na kaya sayuhan nasubay na to ini us-uson pangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala na ibandi na tulong tauno pag isa-isa ba ni mga yat ko na pangayuan na tuno mangayot kita niyo kamaapan hatay mangudsing kita niyo bang nakainang kita niyo dosa kanya na minsan kita niyo abutan sing kamatay muhi pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo halom ulong in kita niyo halom kaampunan in kita niyo halom rida sin Allah ta'ala iban hasababiyat tulong ta amuyatuin sababan ikalapas kato tanyo deng hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala deng halom sin kubul labi loba na siksa halom sin api narka jahannam. Nah pangayon na to daraan pa Allah ta'ala imangin doa kita niyo sin uno-uno na amuin deng mga kalabyahan deng kalabyahan niya na pangayon na to ibot pa Allah subhanahu wa ta'ala baba kita niyo habulan iban damikyan bangin asal-asal karyasan mo di magsasambahayang 5 waktu haduaing bulan habulan Ramadan yari kau si masambahayang yaum mo kiya tutunay in samay 5 waktu sambil samay tarawih natuya na in ibadat mo yan sambil na sadya tumay ko din bulan Ramadan tuya na sambil kau abutan sing kamatay dabang inasal-asal mo haduaing bulan inikaw yan magpapanayam hapos mga magkikimbo magtatakbi manok nahalawm simbulan Ramadan titinggalan mo yung mga yatto na pagtinggal mo yatto subaya karna sintuhan damikyan bang impagtinggal mo yat wakal na sin Allah ta'ala na suway mo resab siya tinggalan sambil na sadya abutan ko sing kamatay tinggalan mo na mayroon da sabsa niya magipat kita manok mayroon da problema di na ito makauno sa ayaw sadya usalon pahinang maksiyat pa Allahu subhanahu wa ta'ala na mauli niya sama-sama kita niyo mangayo pa Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin
Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan, ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma hdina wa qaumana hadha ila siratikal mustaqim, siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.